Umunyamakuru ukorera ku muyoboro wa YouTube w'Ishema TV bwana Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan akaba yamaze kwijyana ku rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB aho yishinganishije ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku bugambanyi avuga ko akorerwa n'uwitwa Tom Ndahiro. Ibi rero yabitangaje yifashishije urukuta rwe rwa Twitter mu gitondo cyo kuri uwa mbere tariki ya 26 Mata 2021. Yagize ati ndishinganishije RIB ati ku bugambanyi ndimo gukorerwa na Tom Ndahiro nabo bafatanyije bashaka kunyambura ubuzima ndi ku mpamvu z'ibinyoma. Yakomeje avuga ko atazi niba ubugenzacyaha bwarimukiye ku mbuga nkoranyambaga ati sinzi niba ubugenzacyaha bwarimukiye kuri Twitter na Facebook ni kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ati ibintu birimo kwangiza isura y'igihugu cyacu. Mu bandi Cyuma yamenyesheje ubu ubutumwa bwe barimo urugaga rw'abaharanira ubwisanzure bw'abanyamakuru bigenga muri Afrika CPG Africa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Yagize ati ndishinganishije ku bugambanyi ndimo gukorerwa na Tom Ndahiro nabo bafatanyije bashaka rero kunyambura ubuzima ku mpamvu z'ibinyoma. Yarangije mu by'ukuri ati sinzi niba ubugenzacyaha bwarimukiye kuri Twitter cyangwa se kuri Facebook ati ibintu rero birimo kwangiza isura y'igihugu cyacu. Kwishinganisha kuri Umunyamakuru rero ukaba gushingiye hanini ku nkuru y'ishyingurwa ry'uwitwa Twiringimana Jean de Dieu warashwe azira kwiba ndetse no kujujubya abaturage bo mu karere ka Rwamagana ahazwi nko ku Muyumbu. Yavuze ko bitari byoroshye aho ngo ibyari ugushyingura byabaye imyivumbagatanyo cyangwa se imyigaragambyo nk'uko Cyuma Hassan abivuga nk'uko bigaragara ku Ishema TV. Nyuma y'iyi nkuru abakoresha umuyoboro wa YouTube wa Future TV bavuguruje iby'inkuru ya Cyuma Hassan mu mutwe bahaye inkuru bakore aho uwo Twiringimana akomoka ugira uti Cyuma yigize umuvugizi w'ibisambo ati reba ibya Twiringimana alias Dagara amaze iminsi avugira. Ati si byo gusa kandi kuko Tom Ndahiro yifashishije agace gato ka ya nkuru ya Future TV yahise yandika no ku rukuta rwe rwa Twitter ati ndatabaza aba biba ibitekerezo by'urwango cyangwa se guhakana no gupfobya jenoside ati barakora ibyaha by'ubugome. Aba biyise YouTubers ati bakwiriye no kubiryozwa kuko bararoga abanyarwanda ati bakeneye gukira ibikomere. Hakaba rero hategerejwe mu by'ukuri ikizakurikiraho nyuma y'uko kwishinganisha ndetse hakazamenyekana ukuri gusesuye kuri ibi bibazo. Kuri Twitter bwana Tom Ndahiro umushakashatsi ku bijyanye n'amateka by'umwihariko cyane cyane kuri jenoside akaba yagize ati ndatabaza ati ababiba ibitekerezo by'urwango cyangwa se guhakana no gupfobya jenoside ati barakora ibyaha by'ubugome. Aba biyise aba YouTubers ati mu by'ukuri bakwiye kubiryozwa kuko bararoga abanyarwanda bakeneye gukira ibikomere. Arangije ashyiraho akavideo gato kagaragaza bimwe mu biganiro Cyuma Hassan yagiye akora. Ni Cyuma Hassan uherutse gufungurwa uherutse kugirwa umwere n'urukiko rwo mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rukuru. Hanyuma navuga yuko nyuma yuko amaze gufungurwa yaje gutangaza amagambo akomeye cyane. Yagize ati mu by'ukuri ati sinteze kugira icyo mpindura ku mikorere yanjye. Mu kiganiro yahaye BBC Cyuma yavuze ko azakomeza gukorera abaturage ati nta kintu gishobora guhinduka na gitoya ati mu buryo akoramo umwuga we ati ngomba gukora umwuga nize atari uko umuntu cyangwa se kanaka abishaka ati nzakomeza gukorera abaturage. Icyo gihe yavugaga ko agiye kubanza gufata igihe cy'iminsi cyo kwisuzumisha kwa muganga ubundi agakomeza akazi ke nk'ibisanzwe. Icyo gihe Cyuma rero ari ku itariki ya 15 Mata 2020 yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB arafungwa. Yakoraga rero ibiganiro kuri televiziyo Ishema TV yo ku rubuga rwa YouTube akavuga ku bibazo biri mu gihugu. Gusa ibiganiro bye bigaruka cyane bigakorwa n'impaka ku mbuga nkoranyambaga. Muri iki kiganiro rero kandi umusore w'imyaka 31 akaba yarasabye inzego z'umutekano kureka abanyamakuru bakisanzura ngo kuko ntabwo abanyamakuru bose bakora mu murongo umwe wo gushima. Cyuma Hassan akaba yarikuwe nyuma yo kugirwa umwere ku byaha birimo nko gukoza isoni y'abayobozi b'igihugu no gusagarira abashinzwe umutekano cyangwa se imirimo rusange y'igihugu, gukubita no gukomeretsa ku bushake no gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe. Ibyo byose rero urukiko rukaba rwaraje kubimugiraho umwere. Reka rero tuve kuri Cyuma Hassan dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarundi bagera kuri 80 bakorera imirimo muri uwo mujyi bazindutse bafungwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko badafite ibyangombwa. Steven Nkuzimana atwara ipikipiki aravuga uko byagenze.
twebwe twavyise mu gitondo duhagaze ahantu turindiriye amapike tubona umwe baramufasha uzana dokima arabaha tepejere yiwe abahaye tepejere yiwe bararaba burya bateye bamujana n'idokima zifite none ko bamujyanye n'idokima zifite kandi DGM akaba yaduhaye uruhushya guca kuri kontiere twaca kuri kontiere tukaba turinga bakabatanga kudufunga dufite n'amadokima ikosa twakoze ni irihe bafunze abarundi bari mu birode twebwe ikintu twose abandi badufashe ako kuma tuguma ngaho tugenda kuba dutumbuwa tugenda kutugaruka batuvuruka nibatwugururire basi twebwe tutahira. Mu bandi bafashwe harimo abatwara abagenzi ku magare, umwe muri bo Edmo Ngendakumana aravuga ko batwaye abafite amagare bose batarubanuye. Ukuntu byagenze je nafite mu gatondo ndagenda Karimabenga kujya Eswari burya rero sese mibarabashe bamfata ikinga bashabajana muri parking jewe byangombwa nanabyibagiriye muhira ndasimba ndabitora burya ngiye kugaruka nsanga amakinga yose ntibaraba n'umurundi n'ikinga ryose batwara kajana gufunga igisoda icyo dusaba nyamba babona yuko tuko turabajya akajagari nibatwugururire batuha umurongo dutaje tubiri wacu muhira iyo twazana. Umuvugizi w'igisirikare wungirije muri Uvira Sergeant Tade Kanako yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bafashe abo barundi mu rwego rwo kureba abarundi baba muri Uvira mu buryo butemewe n'amategeko kuko abaturage babashinja kuba nabo baba mu bagizi ba nabi bibasira abaturage. Iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha hamwe na mugenzi wacu Vedast Ngabo. Abanyamurenge bagera ku 4,000 baba ahitwa Rurambo muri Gukomera ya Remera territoire ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhunga ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi hamwe na Mayimayi. Mugenzi wacu Vedase Ngabo yanyarukiye mu Rubanga ahari bamwe mu bavanywe mu byabo n'intambara ateguriye inkuru. Aha ni mu Rubanga ahageze ibihumbi birenga 4 by'impunzi z'abanyamurenge zivuye mu misozi miremire ya Rurambo. Zimwe muri izi mpunzi zarimo zigenda n'amaguru, izindi nazo zipakiza ibikamyo, nawe zifite ubushobozi zategaga amamoto zerekeza ku Bwegera. Izaganire n'Ijwi ry'Amerika zivuga yuko zahunze ubwicanyi bwa Mayimayi na Red Tabara. Twaratewe na Mayimayi na Red Tabara hirya y'ejo. Tumaze guterwa impande zose baturuka muri Mwenga, bandi baturuka muri Gifuni, mwipinda maha Red Tabara iri batera imihana y'abaturage yose barayitwika, batwikira abantu mu mazu, abandi barica abagore n'abana. None niko twahunze, none ko turagenda twangara hano muri no misozi. Nahunze mvuye kuri Kahundwe, amazu barayatwitse singira habe nakantu nambaye ndi gutyo, baduteye urukerera tutabitse. Ariko rero abantu baduteye ni Red Tabara n'abamayimayi babanyintu n'aba babembe n'aba bapfurera kandi bajanye inka zitagira umubari, bitungwa byose nabivuga. Amazu baratwika no kugeza ku mirima bakaza bayitemagura. N'abantu bariko baharibisha bafasha abantu babakobwa biwacu baratemagura, abandi barashinja kugeza n'abasaza dufite cyawukirimo. Budito Rugwegwe umuyobozi wa lokalite ya Gahororo avuga yuko gusenyuka kw'imihana yabo irenga 13 harimo akagambane ka leta kuko barayitabaje ntiyabatabara kuva Mayimayi na Red Tabara zabagabo b'ibitero kuva mu kwezi kwa 3 kugeza uyu munsi. Hari abasirikare za Remera, hari abasirikare za Gatobya, hari abasirikare za Uvira na za Bwegera n'andi hose. None imihana yose yarahiye yarashize, n'abantu bariko barapfa, abavyeyi bandi ko barabatemagurira ku misozi no mu bibira. None gareti yayirebera nta kikora. Ejo ku munsi w'iposho niho bari batweshe ngo abasirikare bareze urwungu bagiye gutabara, ariko twasanze ari ntabari kutubesha ko barabesha bano ba generali bose bari za Bukavu n'ahandi hose za Uvira ko baratubesha, nta basirikare bazamuye ngo bende bagende gutabara abo baturage. Muri izi mpunzi zageza ku Bwegera ku mugoroba kuri kino cyumweru, muri zo hari abana bapfiriye mu nzira kubera inzara, abandi nabo baburirwa irengero. Je nturutse kuri Mugono Igahororo, twari tumaze amayinga 2 twarahungiye mu bishojwe, naho baradukurikira barutera batunyaga ibintu n'ubu nyine bamwe tuzi yo bakamukuru wanje na muzehe ingabo batakaye mu bibira tarengero ryabo. Umuvugizi wa Mayimayi Ilunga Bwana Nabulize Aimable
avuga yuko nta ntambara yo gusenyera abaturage mu Rurambo bafite ko ahubwo intego yabo ari ukugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera mu Rurambo harimo Colonel Makanika na Colonel Charles Sematama. Oya twetago twabatwikiye amazu ntitwabanyeza amatungo na bajenesi gusa twariko turwana nabo ari bari hariya muri iriya mihana baviriye hakurya mu Burundi mu Rwanda iriya mihana na hantu bariko baca batambuka bashikira baja gufasha abene wabo. Turavuga yuko tugende tuwirukane hariya ari uko baje gukunguranya umutekano bahunze kuko hari bita. Twagerageje kuvugisha uruhande rwa Red Tabara ntibyadukundira. Ku ruhande rw'umuvugizi wa FARDC muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka avuga yuko ari wakimenyeshwa ibibazo by'izo ntambara ariko igisirikare cya FARDC cyafashije abo baturage kubacungira umutekano mu nzira banyuzemo bahunga. Andi makuru ava mu Rurambo avuga yuko n'abaturage b'Opre n'abanyintu bari bahatuye nabo bahunze berekeza za Remera abandi za Rubuga. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe ry'Amerika kubwegera mu ntara Kivuye. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi bemeza ko umutekano wabo ukomeje guhungabanywa n'abantu bambaye imyenda y'abapolisi. Kuri iki cyumweru bagiranye inama n'abayobozi b'akarere. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joven yarahari ateguriye inkuru. Twebwe tugiye no kwitura ku gipolisi ari ingorane dufise batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania. Ikibazo cy'umutekano muke n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi. Ubwico kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere iyo babonye imodoka y'igipolisi amakenga bamenshi yuko yoba ije gutora abantu bigaca bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe aramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi. Kubw'ico kibazo kuri wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ivyiyumviro zo mpunzi zifise ikibazo cy'umutekano uriko urahungabana. Abaje umutekano ni gipolisi kandi turabemera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntuzi igiro ryo muntu none iyo twahunguka nk'umuntu uwiwe yarazimiye kwifoma muzovuga ko yapfuye cyangwa ariho turasabye amashyirahamwe adukurikirana ivyo bintu buduhumurize muzo bamukoze. Haje mugabo wanje ari mu batwaye kwinjira ngaha mu nkambi nta n'umunsi umwe arava mwino nkambi ngo aragiye no kuhanzura cyangwa ngo aje n'ahandi igitero cy'aba